It's a serious situation for our whānau, and we've been watching this. It's time for us to make an intervention. Ko te tio, he taonga mō ngā uri o Awarua, kei te heke haere mo te tau tuarua. So this decline is driven by a combination of disease, the raising sea temperature, more frequent, the severe weather, and the wider type ecosystem disruption. So together these sort of pressures have raised serious concerns about the future of sustainability of the fishery itself. Nā te heke haere o ngā tio, ko whakakorengia e Ngāi Tahu Seafood i te wāhanga hauhake tio mo tēnei tau. Ka whai pānga te kamupene nei i te 20 paiheneti o te rahinga, neke atu i te kotahirau 25 mano. Hei tā te kauhautu o Ngāi Tahu Holdings a Todd Moyle, ka mahi ngātahi te rūnaka me te kamupene i nā ka kore te tio e whakaora. We've seen in fishing year 23 and 24 both a decline in the number of teal that were being caught, but also a real degrade in the quality. We're getting second and third grade teal much more than we had in previous years. Ko Ngāi Tahu Seafood anake mai i te 18 o ngā kairahinga e whai ana i tēnei ara. Ko tā Pania Coote no Awarua Incorporated Society, he whakatūpatotanga ki ngā kairahinga mō ngā wāhi matua o ngā tio. Awarua Reanga has encouraged fisheries and regulators to actually adopt approaches that reduce pressure on key beds, including leaving primary beds undisturbed, considering shorter or more conservative type seasons, and strengthening monitoring of environmental and disease conditions. Hei tā Barry Bragg, te hea mana o Awarua Rūnaka, ka ruku hohonu te rūnaka i te pai tawhiti o ngā wāhi tio, me te hono atu kia Cawthorn Institute. About 2 years ago, we had a wāhanga at the marae with Cawthorn Institute, which enables us to look at how we can reseed the wild fishery, both in the traditional fishing areas as well as our customary areas, and also what selective breeding might do. So if we do not act now, we do risk losing a taonga species that has sustained our communities for generations. Whai muri i tēnei wāhanga hauhake tio, ka whakatau ko te rūnaka o Awarua me Ngāi Tahu Seafood me nā ka haere tonu te hauhake tio, hei te rātau. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.